tamo zomi mi pi te ZF su PDF zolen panina tunai a online tunga thotang pol khatte ZF su PDF zolen page te panina tangko na aikele statement ongki kha khin mi pi atam zon jong thei khadi hi hang tunina ZF su PDF zolen public relation PR tim panina hi statement laya asem mal lo te adingena kamto pulak na hongne no mung zogam le leitung mun tom toma om zomi mi piteo tulai tak online tunga thuzau leng tam loma ma hi manin izogam din mun atom kim chingin kong zasak no mo hi e zomi te copy tedim pen ICNCC Chin Brotherhood in apulak sa statement akha sama bangina ukna bulu gal kapte hol khia in suak ta sak ding chi sep ding gel sa awam hi tua hima ta sele CNF in zomi thau toy PDA ke pol na te pau lapin itedim hongsut nuam ma mau hi amau pen mi pi te khwal na chi jong he loin amau i leitang jong hilo pi leitang tungaum hamphat na te i pla ina kipan nuam mu hiya nungkum tulni le somni le li me kha polina tedim khwa itu asian na zong anung sanga amau kitul mo na hang hi ZF su PDF zolen in aile ICNCC CB to kipolin SSC te ai jongin CNF aikele PDA ai jongin adang ke pol na te peuma itedim khopi ki pehet loading hi hongki patte te ule jong avek pi ma una kinil khemang ve ve ding hi chi kong ja sak no mu hi galwai eile akisap hunin akisap danina official takina hongki ja sak ding hi tulai takin SSC ai jongin PDA ai jongin CNF le anung zui teng kitul mo na thupolak na te chiang hipot hi hikipol na te to kiso kha te zong ahun lapin nakisi keule ni khat ni changin mi pi thu khen na to ute hoi hello ding ai na zong ikeza sak nuam pha pha hi ZF ju PDF zolenina self determination theina ding in mapan na hong nong kai sak ukna bulu nuam kwa kipol na khem pe ki koi khong non lo ding hi izogam ikep bit na ding ina ma pang khom ding kong zon pha no mu hi statement na jong asim kham ding hanga asim na lo te ding ina ZF su PDF zolen PL tim panina statement kong sim khia u hi hitoki sign zong solo ina makai te interview na ai jong atom tom mi pi tunga ahun zui na thu ong ki za sak to ding hi lungdam ZF su PDF zolen PR panina ke kamin na len hi lungdam e